kwa kuve ebuko ni dha Yuta wala twe ebuko ni dha Yuta ebuko dhiu ni wamatu kunidhimbika nesa ebuko ya Yuta ni wamatu kunidhimbika nesa ebuko dhinini lakini thina maundu maingi muno anekenda tukwate context nesa no kilungo kimwe nenda gwa muno tuambie kusoma kuma verse 3 mandiko mange imeasiata o endwa thilane yumbanitie kumwandikia inywe ubo otangio witu ithionthe na ingi iwe kumwandikia inywe ngimutaa mukitie ola mwekio wanengiwe atheu ivinda othimwetu nondo kwe ando amwe melikitie na kimbithi ando ala maandikiwe tene usililo ando matamukea ngai makia liola mumo wa ngai waitu withiwe uthei wa kweka meme wa mithuku na kumukae ya mwamuli na mwiai waitu ulaniwe umwe eweka Yesu Kristo na yuni ngwenda kumulilikania ona kauni muminite kumana maundu onthe ondo mwiai waambie kutange ya andu kumaumia nthe ya Misili na itina ni wamanangie alamata itikila na Alaika alamata asube onene wo ene indi matie otuo wo ola wa maile amekalelie me ove mbingu cia tene na tene kibinduni kubika usililo wa muthenya ola munene ikandongelele 6 na Alaika alamata asube onene wo ene indi matie otuo wo ola wa maile amekalelie me ove na mbingu cia tene na tene kibinduni kubika usililo wa muthenya ola munene. Bwana alibariki neno lake. Sema amen. Amen. Verse 3 nebo oswaneo okuambia praise the Lord. Na verse 3 yasiati naambia mwenzako ukitia mwekio. Hallelujah. Ukitia chao. Nondo nike verse 4 twewa nondo kwe ando melikitie kati witu. Na melikile na kimbize. Are we together? Ando mabua hata itukona kanane ando matekekio. Kisunguni ando who are ungodly. Number 2 ni ando abuku ni meka anai. Number 2 meamumo wangai nai. Are we together? Na ando wa 3 ni alei ni kwetha ni momokae ya Yesu Kristo. Tuisove ando meba na tuthiwa kanai twele kukitia mwekio witu nundu asuni mekitata nimelikitie. Verse 4 thinena yulua muminukilyo wo twewa nundu kwe ando amwe melikitie na kimbithi ithukisie ando ala maandikiwe tene usililo ku kwe wathani wao kusililo kwao wo. Are we together? Kwe wathani wao usililo wo na wathani wao usililo wo wenengwa kwituba in form of examples. Therefore ni kwasia otondo kwethiwe kwa andwana no wokwethiwa kwa manisia ama Uvungu. Are we together? Na latonie wa kele ni verse 5 na yu ningwenda kumulilikania ona kauni muminite kumana maundu onthe ondo mwiai waambie kutangia ando kumaumia nthe ya Misili na itina ni wamanangie alamata etekela. Isu ni Ngelekany'o ya mbe otondo wamekiasu no wokumeka meba amelikite katikati wao wito twasia ne ando matekekio nando abuku na nando alei. Praise the Lord. Otondo kwethiwe kwa Yuti ando mesileli akaokoa. That word is very important. Matangia jeje tundina atumika mana nondo otondo wa matangia su no wona ito twekitata tutangitwe lakini otondo asuma atangiwe mataviki akona nthea wapo no wona mo katikati witu melikitie mena nguma se otangio mataka wabika itune uto wachao watene na tene. Now isi ni tumanya saka na mwetikila tunakwase otangio wake kitu napata wako isovea tiko ase nondo ndo ase otangio wako therefore wike ondo wenda chao kweka. Praise the Lord.
tia ni kwethe wanondo we na mukau kana we na mweme uni mwetikilani lepa ya moto anone nga kwenda na nga kwika. Therefore mundume anengothei kana mundu muka anengothei okwika makosokoso ni kwethe wa nyina kikuki kekata kikuki itoneka nondo otondo mwemeu unanenie mawatho kwa Ngai webitie kwa Yoba ona wono wo mukau kana mukau wa mundu webitie mbewa chao wa Yoba. Kwa hivyo mthende kana tusove mitwano yetu ngenya kikuki kekata tutania wa wendwa na kuendeka. Praise the Lord. Ondusu wa kwendwa ni waile onthe meke binani theba imwe, otherwise umwe a faili otondo umwe na owatho ku faili. Praise the Lord. Kwa utangiyo ala menenganete kondo wawo meika wasia oneva wanya maonzo mengi betada nanji kwasya kana uthangaye maonzo ni meva asu, lakini as long as Ngai no mwende tenda ketikila wasi utangiyo wao wako ndukatutie andoa mateke kio, ndukatutie andoa avuku, ndukatutie andoa alei nundu ona kaume na ngazi yose utangiwa maina chao maina uo. Praise the Lord. Nundu na Ngai no kwendete weleo mwendanike teando mena kamuto makaka kumukua Ngai nae na kanini semu en experience vai ondo muthuku ta sisi akalangi mwese mandwa na sana senu na ndo alangi mwese vai ondo muthuku ta mundu mwe kumwenda mundu muka umubuthitie mundu no atata kwizendesya kwa mundu muko, lakini mundu mukango yake ndiba akatata kwambata siema akathambia ukanga wonthe akatata kuja koko onako kanangali nene akamunenga tumithenzelo twingi akamwita toteto tuseo, lakini muka as long as ngo ndiba ndibo atono tumia mundu mojao nai na kanini zichu ni muto na kweka peando aingi makua Ngai na yu Yoba akatata kweka mundu the kondo wao wo, lakini kiliko nicho ni momo buthia neona Yoba tometela ni woka kalipo owenza na satani owenza na owenza na kimena umalukanza na wako manana mondo na yuwe wese mweme ndali yao kwetekela una uwa hata kutekithuku akona Yoba abwata nduko wa kimani nono ndele ona woka wili hata ndele kwekata ndele okwetekela Ngai waitu ndabwa hau na umunde netu omana kana ndabwa hata nondo mandiko manga imesa verse 6 kana kwe Alaika matasubia unene wo, yani kwe Alaika matasubia unene wao wo na mandiko manga mazongela na masi na madhasia na matia otuo wo ola wa maile asuni Alaika meba endi kuthu chobo nundu unimekie mandiko mange measia ame kalilie me ove that is really important yasia ona you ni wo me kaliti ame kaliti, it is the present tense you no more better na mbingu za tene na chao na tene tele kudhawa kuoneke na mesililwa. Praise the Lord. Kwanda vi Alaika a mekie mondwana buku ziza andikwa ba andikwa kwando matona kwelewa ni Alaika meba. Praise the Lord. Nondo mwinengwa nge waza Alaika mutesi tio wende mundu anengane kazitori embwa adhi expect ni mwisi reference ya kazitori asifiwe Yesu Kristo. Ku Alaika ama lele osobia unene wo indi matia otio otuo wo ni meba kana nasomi alama tona kwedwa mebo Alaika ani alame kuyebuku ni dha mwambililio kilingu cha zandatu zama ndiko mange imekwasia ana mangai nondo ni mapa lokanetwe na anto. Are we together? Na kijomo ni cha yuti alame tawa ana mangai maema beba. Are we together? Otua wo waiba etune malea unene wo Yoba no manengete kianda kinene
malea utuo waitune na moka medo se ami eza uno toneka andiko mange metonya utoneka. Are we together? Na malika etu ni machao mando na nondo kilunguchu akisomanesa nela mokie ni wende udhugu wa mundu wongelekile. Are we together? Kumoka matu vingisa kundi nginya yoba ewa wo etekela kiwu cha kuyandu wonde na cho wandu meba onde na kwa na kilio cha ayuti kivuchu la cha kuicho cho wayandu wonde na mo alaika makwatwa na matwa wakundu kukwike vindu na unayu Yesu niwe umovete no makwete na buma zikata yuma onayu niwe makwete na ondusu welo mini ati otondo alaika asuma tio tuo wo etune na mathea na moka mebuja no wo Yuta ukumona etikili ala matekekio etikiliame lekiti katika witu avuku na etikiliame na olei asia onamone matia kianda chao nene na ondomwe moka methesia na malika andone na mituoni ya chao lando na evaluka yuko Yuta nota ondomwe evaluka yuko Yuta nota ondoweba otondomwe. Thank you. Ivuko ni dhako lindo ila tukwe waka ni meyo ve metweyo kondo wa Alaika. You know ki make sense. Mituone ya Yuti haitimatene masasia nzui ndasa kwa mundu muka ni wona ni waka na she is fertile. Are we together? Kutu kulia tuenda mana mundu muka utaye ngongo twasia ziondo nzui yake yana eva nendasa usuno asia umani wawa bikito ba kwa elame kwa sia mundu muka openzo ekithione cho malilikana ondo kwekiwe ipinda thatene Alaika monie mepenzo yao ezomoni aka takwaza monie enzo esiao sio na mamene na malika kuona kwa sia wachao siana. That is the kithiomo ono meni kadama bikenzo esiao sio nondo wachao wa Alaika neka matulie lakini tuna umani mwinga inge. Praise the Lord. Amen. Lakini Yohana betel Paulo amani ashachu anyway tushokeba ubalukusuko temunene yani swania we mulaika we tuni nani wathe na ni watu kabadhi watu kawakwobwa therefore ethically alama baluka lebaluka thothe ana otatheba na hedho Alaika asu madhae kwa na yuni makwetwe na vesi lela yukite mesililwa we ona tauka escape hata usililozu ona tauka escape hata usililozu wala ukite kondo ala on there buku kondo ala on there lay na kondo ondo on there ala matekekio Ngelekany'o neno nina ango weta wakenge ayendi master bias kuleta wa mumboni au maamusie